أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل تماشاوان هجا وكهدارنا عزيز ببرنامج كانوا سامن بشبريوانا ما درس مايا درباس بويدا د صحبتا مايا درباس بويدا مجورة بحثا إعجازا قرآن ذكر معلومة جبرجو قرآن اف كتابة هايجو رب عالمي بواسطة پیغمبر ما عليه الصلاة والسلام جمرة شاندية جبرجو كلام إلهية تيدا جلك إعجاز هنگو إنسانا حيرت مايد مهدهيلة يك جوان إعجاز قرآن جي ما جو قرآن جغيبه خبر داده. أبا چند حفتيا ما بحثا في مجارهان ما ذكر و أستاذ بحردو آيات داوية سورة فتحت أفجمرة إثبات كر إيرو أستاذ مديسا خدا جرازي با جبو تتمه يعني او تشتغو من بحث كر جيرا وكا ام بيجن جو في مجارة بكملينة تمام بك ميناك كديد دمج قرآن كريم مثالك كديد دمج ابجي سورة نساء آياتا 68 و 6 نهاده. استعيذ بالله. رب علامة بيجا ولهديناهم صراطا مستقيما موان قهشت ريا راست موا هدايتي ريا راست كر. معلومة هدايات زمان عربي ده معنى بيبكا هدايتي أفا اگر إنسانك لعربستاني دتشولا كده ونضا ببا جيرا مصيبتا هري مزن أفا يعني إنسان تشوله ده هون ضاببه واشترى بيجم رياح وشاش بكا خصوصا دوي زماني ده يعني إنسان بآود مينه واشترى بخوارن مينه ورياح وشاش جكي بالصد كيلومتر تي هاري معلومة دماغو آواتا خواراتا تنبتي بمري الودري إدي عربا إنسان كي جو رياح ووندا كربونا جيرد قوتنا ضالة يعني رياح ونداكر چوله ده وندابو زمانه گو رياح ديت بونا قوتنا هدا يعني رياح ديت جوه وندابونه خلاص بو. إدي دما قرآن هات رب عالم جبو خاطره گو اوان إنسان عرب گو نزانن اشتره بجم إنسان کوچبرن کوچرن لسره چولو چیانه تخوندن و نویساندنا و تونه ريا خودي و ريدي جبو خاطري بوان بدا فهم كرن و كاميزن اگر ون ريا خودي بمشينن هدايا وقتش چولي او دو چولي دا دوي جوي ام بيجن اوكا وندابوي تخلاص ببي اگر تريا خودي نمشيني تي وكوي انسان قد با ضالة يعني دو چولي دا ونداد با تبي وكويناك ايدي هينو كوان انسانا فهم كر يعني اتباع خدا و پیغمبری و چقاش چشتکی مهمه. در رب العالمین قلت ولهديناهم صراطا مستقيما. معلومه صراط شي ريه سبيل جي ريه صراط ريه قول راست شوسه راست شي يعني ام بيجي وسا تجيكي وسا نازير ناشي ناي راست شي مستقيم جي او جي راست ليه بليه مستقيم جي بو معناه وناكي ام بيجي بكاملينه كده كورتكتنا بالتنا راست يعني ريكا قوت تالوكا وتأوكتنا ما تي راست هري هاريا خدا وساي مواقيشتا ويريا راست بله. ومن يطع الله والرسول كي إطاع خدا وبيغمبري بك فأولئك هؤلاء مع الذين أنعم الله عليهم اوان إنساني قو إطاع خدا وبيغمبري بكن او انسان دگل وان انسان گو
ما نعمت دايا وناكي بوانرنا أو كينا من النبيين جي بيغمبرا والصديقين الصديقة والشهداء بالشهيدة والصالحين وبإنسان صالح رنا وحسن أولئك رفيقا دبي حبالتي أبان تشقاس خوشة يعني إنسان هبالي بيغمبر والصديق والشهداء وصالحا با إذا أستاذ ما دبي حروكي دداوية سورة فتح تدوان هردو آيات هذا حنك إخباري غيبي هنا حروها دبي آيات هاندجي إخباري غيبي هنا كمي قوه بدنا أستاذ إخوة كاجمرة دبيج دبي bu ayetin beyanında binler nüktelerden iki nükteye işaret edeceğiz. Debe hazara belki debe ayet ahanda nükte hana usaç işte bejin yani derzu ibreti emce bıstin hana lebele emej vanake dahaba mebeş. Ya avul eve Kur'an-ı mucizül beyan mefahimiyle manayı sarihiyle ifade-i hakaik ettiği gibi usluplarıyla, hayatıyla çok maani işareyi dahi ifade ediyor. Debe Kur'an malume dedi carna kelimenin hana tedmeyzin ev kelime manana kurjer hana. Dene çen mana. İdiş bu kelam insana efçedbe. Bu manana kurtede hebben. İdi ef kelami Rabbi alemi. İdi kelami Rabbi alemi malume henek peyvki Kur'an'ı, ayet-i Kur'an'ı تدميز تخويني معنى جره لمعنى إشاري بيجن جره معنى إشاري يعني تيدا معناك إشاري هيجو هر كسوي معنى فهمناك كيف فهمدك إنسان يجو في علم هاندا زانانة عالم نقول ربي عالمي علم حكمة دايوانك أو إنسان فهمدك يكجبانجي أستاذ ما بديع الزمان خدا جي راضي به إدي معلومة دبيجة دبي آيات أهان دجي جلك معنى إشاري هنا وجبر فيكيا أم بيجن إيرو بحزارة أم بيجن تفسير القرآن هاتنا كرن هر إنسانك عالم هر مفسرك تدميزيني حقيقتك قرآن بيان كريا أستاذ بيجي السبو سر بناء آيات قرآنيا أهل تفسير tarafından hadsiz hakaiki beyan edilmiş. Bejmar, bedavi, hakikati Kur'an-ı hatine beyan kırın. Müfessirinin beyan etmediği daha çok hakaik var. Dibehe avan hakikati go müfessir he tefsira ve nekine negişne ve kuraiye Kur'an-ı ci he cihana. Bale. Abiya avul yani nukta avul yadı dua دفي آيات أقول ما خوانديدا دفي جاء رب العالمين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا دفي جاء خدا عز وجل أوان إنسان يقول ما نعمت لوان كريا يعني ما حج وان كريا ما قدر قيمت دايا وانا كي نعمتك ما ظلم دايا وانا كي ناف إنسان هذا كين أبي إنسان يا أول صنفة أول پیغمبر Peygamber gitti, insanı sıddıktı. Peyvanra şehittin, peyvanra salihti, insanı salih. U ego habaltiya vandık. Malum ev ayet, managu en femdikin eve. İdika mana veya işari çiye ve üstad-ı mecmele beyan bike. Dibece, malume, divi ayet ahanda, ev kısmı insana go, Rabbi alemi embejin نعمت لوان كريه بوي معنا انفهم دكن افا لبلي استاذ مدبيجا دقال في معني اخباري غيبي نوعين ده ربي عالم بي ايات اهانك ام بي فهم دكن لبلي دبردا اخبارك غيبي هاش كوج غيبي هتشتغي هي نبويا ربي عالم جوي خبري دما اخباري نوعي جهتنا bir lema'ay icaz ile o taifelerin istikbaldaki reislerin vaziyetlerini bir vecihle tayin ediyor. Malume peygamber, kısmı peygambera. Dibe ev ayet ahan reis-i ban tabakı han nişani medde. Mastri nevanaki ego
نافان طبقه پیغمبر و صدیقین و شهدا و صالحین هذا افكينا مزني وناكي بمعنى إشاري أم فهمتك أم شو فهمتك أبد من النبيين نصل ki serahatle Peygamber aleyhissalatu vesselam'a bakıyor. Yani em dizanın go yani ayet ve hadis sadece em bejin vasfı avsafı Peygamber'e aleyhissalatu vesselam go hatine gotin serahaten em zanın go mastırine tamamı Peygamber'e aleyhissalatu vesselam'a ve kelime avul go minen nebiyyine işareti Peygamber'e aleyhissalatu vesselam'dık. Peygamber'e ki hat والصديقين fıkrasıyla Ebu Bekir Sıddık'a radiyallahu teala anhu'ya bakıyor. Bu Sıddık, vasfı Ebu Bekir Sıddık ve da razibe ev ayet mana işari le demeyzine. Hem Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan sonra ikinci olduğuna ve en evvel yerine geçeceğine ve Sıddık ismi ümmetçe ona ünvanı mahsus ve Sıddıkinlerin başında görüneceğine işaret ettiği gibi. Kama işte ayet koda minen nebiyyine ve sıddikine. Fey nebiyyine de megun nebiyyin işarete bal Peygamberime aleyhisselam ve dike ve sıddikine god pey Peygamberime aleyhissalatu vesselam sıddikin hat evji işarete go pişti Peygamber eve sıddık bike şunavide ve evji Ebu Bekir Sıddika go ev sıddikiyetçi go ev bejere baba bejin navek ev jere baba unvanek jbo wi و ev piş Peygamberime aleyhissalatu vesselam ha ev wala ev nakeş bimana işari ve nişandıdır. Ve sıddikine minen nebiyyine ve sıddikine kemecenin de peydaji pey sıddika rakite ve şuhada malum şehit müfrede yani jbo şahsa kite şuhada cema se u se ajortur. Tamam. Ev işaret kidke maluma pişti Ebu Bekir Sıddık her şey halife peyra İmam Ömer, İmam Osman, İmam Ali radıyallahu ta'ala anhum her şeyi şehit buna. Maluma ve şuhada pişti Sıddıkina ve şuhada hat kelimesiyle Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali radıyallahu ta'ala anhum aleyhim ecma'ini üçünü beraber ifade ediyor. Dıpayvan da eve her sıkkımına şunu avide ev insanı şehit hem üçü Sıddık'tan sonra nübüvvetin hilafetine mazhar olacaklar mı? Yani bu dıpay Ebu Bekir Sıddık da Ebu Bekir'e halife dine İslami üçü de şehit olacaklar mı? O dıpay da gotiye ev yani ev gotiye şehit yani işaret dike go eve her şeyi şehit bibin. Jukha rojaki Peygamberime aleyhissalatu vesselam diçeser çiyay Uhud'e dibe Uhud çiyay Uhud'e usa dillerze jwe aşk u şevqi dibe ser peraji dibe dahab sahabiye gojvan ego khalife go şehit bibin az zandikim İmam Ömer u İmam Ali ya İmam Osman'ın دبيجا يا أحد دبي بسكنا لسرت پیغمبر قد شهيد هنا يعني هي ويدمي پیغمبر ما عليه الصلاة والسلام هي صاغن يعني بفي حديث أخذ بواد زانينجو أبي شهيد ببان إدي أب آيشي من النبيين والصديقين والشهداء وأبي دبيد الشهيد ورد معلومة أب ayet tahan mane go üstad medbejin mane işarine yani vaka abnake ilmeki Kur'an'ı tefsir ediye yani abnake üstad meced khistiye insan ki go beje misal wala ev gotna üstad ambejin belki nevahabe haşa din nader keva yani çünkü abnake mana işariye ne mana sarihiye صراحة من قوم بيجن işte minen nebiyine Muhammed aleyhisselam ve sıddıkine Ebu Bekir Sıddık ve şuhada İmam Ali, Ömer, Osman burada ayette de nayne bir sandın evnaki insana goda ilimde kurbune Rabbi alemi ilmi hikmeti dayavanaki uştere bejim zekaka mazın dayavanaki
اوان انسان هان افدیتنا و جمره گوتنه. بله. İdi nübüvvetin hilafetine mazhar olacaklarını ve üçü de şehit olacaklarını. Fazileti şehadetleri de sair fezaillerine ilave edileceğini. Malume İmam-ı Ömer, Osman, İmam-ı Ali avkas insana fazileta van bilinde. Cem Rabbi alemi kadri van bilinde. İdi malume ashabi Peygamberi Huda aleyhisselamın avkas ambejin kahramani nişan dana و آلیکاریا دین اسلامی کرده بک امام عثمان ترید به مال خواب او که خواب اوغرا دین اسلامی ده او قص فدا کریه. اب هر سه انسانی هانه که دگل وان خصوصیت وای مهم رب عالمه ام بیجن خصوصیت که وها دیج داوانه که شرفه که دیج داوانه که و ابجی شهید بونا دریا دین خدا ده. ها ابنا که اشارت به غیبی بی صورت ifade ediyor. Hem işareti van mane handike و yad duaji ev ihbareke gaybiye و Rabbi alemi he ev çişti han nebune zamanı Peygamberim aleyhissalatu vesselam da Peygamberim el hayatiye bir şekilde ve habere han dedi Peygamberim aleyhissalatu vesselam. İdi got ko minen nebiyyine ve sıddikine ve şuhada. Kısmet çaraji ve salihine. İnsan salih. Bu salihin kine abici mana işaret beje kelimesiyle Ashab-ı Suffe, Bedir, Rıdvan gibi mümtaz zevata işaret ederek. Malum Ashab-ı Suffe zamanı Peygamberi aleyhisselam ne geri temaşavan heja ve guhdarın aziz. Teri çaval Kürdistan ama استخدمتكم çar perçe Kürdistan eji مزقفتي مدى الجم مزقفتي ما قلت حجرة فقية تري سيداي ما بقيمة خدا جوانا كي رازيبة أجبرجي السلاب وحرمتي وجوان سيداي خورا خصوصا وان سيداي ما مدرس وقو إيرو أم بسايا خدا وبسايا وانا كي إيرو أم كارن چن كلمة أم ببيجن ربي عالمي إيقو چونا آخرتي ربي عالمي رحمة خوالوانك إيقو لحياتي نجي رب عالمك ماسيا وانا كي ندى وعمرك دريج وعمرك بالصحة وعافية بدوانك إن شاء الله. أبان سيداي ما درزا فقيه دم. معلومة أبي السنة پیغمبر عليه الصلاة والسلام. پیغمبر ما عليه السلام مسجد نبوي حروكي وان مدرسة ما كردستاني لجم مزقفتي حجركا فقيه هبو ودور ده فقيه خدي ذكرن وخدا جوارازي به وتماشبانا وجهدارا وبسايا تشوا اللي معلومة تاين وان فقيه ودن واشترى بيهم جلوا ملتي ماي مسلمان دشوشتن خوارني وان داوانا كي معلومة ام فقيبون المحلامة لويجيما فرونا نان هبو نان دانما ام بيجن ودر دكاني مسلمان هبون زيتون ما بندري ما وان دانما هناك إنسان خير خواص دهاتن أم بيجن خرج غامد دانما ومحلاب أم ليبون جليمت شوشتن هر شاب صال دوازدمه متراش تبسكي خو كمي خو داس تري خو أم تشون دبي دريه وانا كي تاين دانما روجا كي بان إنسان لقد نياو كا إيروجي نون أجر أم تشبانا مالكي لوي مال ويش بي خوارن چه نكر بوناجي تري تبسكك ماس دانما زيتون دانما تجاري أبان إنسانا ام بیجن ما وارا نوکراندن خدا جو راضی به اگر ایرو لسر اکران خو انسان گو من ناس بگو خصوصا وان انسان گو تاین دانه ما از حرمت خو جوارت شیم استما دسته وانا که و السلام خو جوارت شیم خدا جو راضی به و خدا رب عالم برکت بخ مالا و عمر زارك و دريج بك رب عالم و جتنگاسیا محافظه بك و بخ جنت خدا بخ جنار پیغمبر خو علیه الصلاه والسلام. إذا دبي زماني دجي أصحاب الصفة معلومة زحف قدري وان برند بولجان پیغمبر عليه الصلاة والسلام جبرقو مالاواتنا بو دائم الوربون بعلم ومشغول بون علم إسلام التحصيل ذكر ومعلومة أصحاب بدري أوان حرب إسلامية يكمين جو پیغمبر عليه الصلاة والسلام قلت يا رب عالمي قو نهواي درباس بو أورج تب أم بجن عفو كريه وبشتي وفاة پیغمبر عليه الصلاة والسلام جي أصحابية قدر قيمتنا أصحاب بدر
وأصحاب رضواني معلومة پیغمبر عليه الصلاة والسلام دما صلح حديبية ده دارك بنوي داري ده أصحابي بپیغمبر عليه السلام بيعت تكن بيعت رضواني ها اف انسان اگو تبلي و بيعت هان بنا افجي انسان قدر بلند جوان اصحابي هانكي إدي قسم سياجي والصالحين اف انسان هانن اي چارا استغفر الله اي بينجا نبيين صديقين شهداء صالحين وحسن اولئك رفيقا واوان انسان اگو بواندره حوالتي كرنا حوالتي وان كرنا او جي كينا اشارات balki veya cümlesi manayı sarihile onların ittibaına teşvik ve tabiinlerdeki tebaiyeti çok müşerref ve güzel göstermekle manayı işaretiyle Hulefai Erba'in 5.'si olarak ve innel hilafete ba'di 30 seneten hadis-i şerifin hükmünü tasdik ettiren müddeti hilafeti azlığıyla beraber kıymetini azim göstermek için o manayı işaretiyle Hazreti Hasan radıyallahu anh'ı gösterir. Did be ev ayetahan çavagovan insanı tabi'in nişandı da her vaha İmam-ı Hasan Khudaji razı be go winakeji pişti her çar halife hanaki İmam Ebu Bekir, İmam Ömer, Osman, İmam Ali piştivanaki şeş maha İmam Hasan halifetiye dike ve Peygamberim Aleyhisselatü Vesselam jigotiye pişti min halifeti ewe 30 sali devam bike bidome bevêjî mana işarî wî nîşan dide. Çima jî eger gu em xilafeta İmam Hasan nejmêrin nabe 30 sal. Bu wê dibe 30 sal. İdi ev ayet ahan bi mana işarî İmam xilafeta İmam Hasan jî nîşan dide. İdi Üstad-ı Medbece Khudaji razı be elhasıl Sure-i Feth'in ahirki ayeti Hulefai Arba'ya baktığı gibi ev her du ayete go dawiya Sure-i Feth'te çava go wan her çar halife nişanı medede bu ayet dahi teyiden ihbari gayb nev'inden onların istikbaldaki vaziyetlerine kısmen işaret suretiyle bakar. Dibe çavagu ev ayet ahaneki ayet Sure Fetih'te her du ayet ahaneki em bejin bahsa wan her çar halifa dike ev ayet ahanji ve tamam dike. Yani çişte gu ev vere seri wanaki bu yeri verne seri wanaki bu ve nişani medde. Tabi işte her vaki üstad got ve şuhada malum ev şehit bibin و پیشی ونکه امام حسن وره مدتا خلافتا ونکه او کیم ببه ونکه تبکا نشانی مدده ایدی اوان اخبار غیبی به شکلی قرآن کریم ده گوهنه رب عالم بسبونت بان عالم هانکه به شکلی بان معنی اشاری به مدایه زانی رب عالم کیمانی بان عالم ما نده گلی تما شبانین هجا و گهدارن عزیز دیسم هاتن داویا برنامه که خواهیدی انشاءالله امی ایرو برنامه خواه به دعا گو استاد ما خوندی داویا و مجالهان ده امی بوینکه نداوی انشاءالله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين حتى برنامه دي أم بحبربن بمن دخوشيه ده أمانة خدا بن أم جوه بيا دعا دكن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.